comprehensive programs on sexual and reproductive health and rights. I'm very happy to announce that in the Southern Africa region, we will be working with the SADC Secretariat on a new program precisely on sexual and reproductive health and rights. This program will help enhance sexual and reproductive health and rights for the whole region by implementing regional and continental commitments in this area, improving availability and affordability of commodities that women and girls need. And it will also help data collection and accountability in these areas. Setso ditlhopho ya tlaleletso e simolola gompieno. Metswedi ya puso ya Iran e bolela fa tautona wa lefatshe leo a ka tswa tlhokafetse mo kotsing ya sefofane. Fa matlhogonolo botlhole wa setlhopha sa Swift e le mofenyi wa monongwaga wa lebelo la Road Cycling National Championships. Nte ke go dumedisa motho wetso ke go amogelana ke bidiwa Regional Richardson. E kwadisetso ditlhopho ya tlaleletso ya boraro e simolola gompieno go fitlha kgwedi eno e ya fifing. Le go tla le tsamaisang ditlhopho la IEC le tsere tshwetso ya go dira ikwadisetso ditlhopho ya boraro morago ga gore legato la ntlha le la bobedi di seka tsa tshwara palo ya batlhophi e ba neng ba ipeile pele. Le go tla leo la re ikwadiso ya gompieno e tla dirwa kwa mafelong a ikwadisetso ditlhopho go rala lefatshe leno le kwa mafatsheng a sele kwa ka maikaelelo a go kwadisa palo entsi ya batlhophi. Legato la ntlha le kwadisitse batlhophi ba feta 800,000 fa la bobedi le kgonne go kwadisa ba le 74,550. Bane ba bobirwa ba kaile fa seriti sa temothuo le tshireletsego di boetse mo seemong kwa kgaolong ya bone. Se se tla morago ga gore puso e dire maiteko a tshwana a phimola dikeledi ka ba sena go latlhegelwa ke leruo. Kgaolo eo e fa gare ga lefatshe leno le la Zimbabwe e ne e amilwe thata ke bogodu jwa leruo. Barui ba kgaolo e ba tlhaloseditse tautona Dr. Mokgweetsi Masisi seo fa a ne a ile go lekola tswelelopele ya tiro ya go atswa barui ka dikgomo. Tautona o gateletse gore tiro e kgonnwe ka morero, tirisano mmogo le kagiso tse e leng matshego a lefatshe leno. A re utlwe Karabo Molusi. E ne ya re ka ngwaga wa 2021 kgwedi ya Lwetse, tautona Dr. Mokgweetsi Masisi a solofetsa barui ba kgaolo ya bobirwa gore o tsaya boikarabelo jwa go rarabolola matshwenyego a bogodu jwa leruo jo bo neng bo ba humanegisitse ebile bo amile tshireletsego ya lefatshe. Dingwe tsa tse a neng a di solofeditse ke leruo la phimolo dikeledi, go fetla itsholelo le go busetsa kagiso le ledula mo kgaolong le lefatshe, mme gompieno o tsile go nna mosupi jaaka tsholofetso eo e diragala. Ke tle go tswa mosupi gape ke le lebe mathong ke bona gore a le tshwana le ya ka nne ke bua le lona ka di 9 tsa September 2021 gone maboloeng ka bangwe re ke le bolela gore ke a go le retsi dikgomo ke a go rabola gannye ne le sa dumele re hano gompieno mme go maleba tota gore ke leboge tautona a Zimbabwe molekane wa me o na mpha tsebe a nthetsa ke tsa gore nthangwe ya gore be go nne pharologanyo ke ya gore ne re tsana jang le mebuso ya kakwa mo nakong tse di hitileng. Se sa ra gore le mo nakong ya gompieno tshwaragano ya rona e nne e go godimo gore le ruo le sekala la hela lona le ile Zimbabwe. Maiteko a nne go godimo a gore re bone babirwa ba boela mo seredumo sa bona sa kgomo jaaka gone go diragala. Tiro e tsamaela kwa motsubong mo Mabolwe e le motse wa bofelo mo go e ferang bongwe e neng ya amegile.
go abiwa dikgomo di le 546 tse di neng di setse mo go tse 2827 tse di neng di rekilwe le dihutsane go abelwa batho ba le 958 ba ba neng ba tlhomamisitswe. Barui ba dithota di le 4 ba neelwa dipoo tsa letsopa la Shirley, Brahman, Limousin le Simmental ba bo ba di kwadisa ka maranyane le go di tshuba go rurifatsa gore jaanong ke tsa bone. Re ne re di donki ya go tsamaya thata go senya tšhelete we ka ntho wena o e nyaka gore o die bjang ngwanaka o nyaka gore motsitsana o la o seilweng ke ba le bana banje ba sa go lotolola ke ye o lotolola ke nyaka gore kwa ke ya ndeng ba nje mo se gore o e lotolola bjang ka gore ba birwa ke di donki bana ba sa tsebe selo e ko lebogela gore o phumutse ba birwa bo donki masisi tota ha ke lebile dipotse e le gore re di hilo gompie ko gongwe ke nang go lekere ha ke lebile Sherlin ke lebile Simmental ke lebile Limousin ke dipotse e le gore ne di le scarce. The only bulu e le gore ne ntse le teng ke Brahman mme tse tharo tse ne di le teng mme ka butsana gape kana cross ya 75% 80% ga e tshwane le mpio tota ke kgona go bona le mo dipampiri gore e pio la seo ka selo le bogela hela thata ba birwa gore se jwelelle se jwalege le la hatshelo thela Botswana go gope ha re ba pileng le melolwane teng ke gone re ka kgonang go humisa la hatshele ka nte go humisa Batswana ka kgomo re tsa mo mananeong a tautona na setse a buile bogolo jang lone la temo le tlotlo ga mmogo le la thuo le tlotlo. Thulaganyo ya leruo la phimolodikeledi e tsile ka nako e puso e otloletseng letsogo ka mananeo a temothuo go tlhabolola le go godisa mohama wa temothuo gore o ntshe dipoelo tse di kwa godimo le go tswakanya metswedi ya itsholelo. Karabo Molusi, BTV News, Mabulwe. Re sa le fo mephato kwa kgaolong ya bobirwa e kopile gore go rekwe terata e thibelang go tlhaga le bogodi jwa leruo mo melonaneng wa Zimbabwe le Botswana go somarela leruo le le tsweletseng ka go abelwa barui ko Mamusisiska. Go wetsa loeto la go phimola barui ba kgaolo ya bobirwa dikeledi ga go sa tlhola go le kgakala mme go tlhomamisa gore leruo ga lena go tlolisiwa melelwane gape ke go tsenya terata e thata ebile sa kgaolwe motlhofo. Mophato o ka ile fa terata e tsentsweng dingwaga tse di fetileng e setse yo netse mme se thata ka ebile le ditlou di tlhagela motlhofo. Ya no re kopa hela Minister Fidelis Molao re ba tae a se turu e kalokalo re ba tae ano ye ka re ye wa go iragala le toga e senya e gata ba ikemeletsa yona wa go direla gore le bone go ikgaola ba ikgaola ba itshaba ka re ntse te wa ne tsentswe ile tsentswe le one batho ba itogetse ba tseriele e ba kgona go e rwala ha re tswetse kae go na diporo se le re tahela gape re kopa motho tata a re phunyetsa tsone go tsengwanya gore ga re thokane le mafensara mophato o ta dira tiro e be ya wela bo bona re ba e dirile ka re the line is there ene dira ka mafensara a gago re jaaka phimolodikeledi e lopile puso di dikadike tsa madi ditsompelo le nako tona ya temothuo ya re go matshwanedi gore go dibelwe bogodu jwa leruo ka gotlhe. Ke utule kgosi gore lwa re tratelo e letsang ke a mohuta mang ke dumela ke re kopo ya lona ga ya wela hatshe ke sengwe se ileng gore re tla se sekegela tsebe go bona se ileng gore se ka re berekela botoka re se dire ke sone se re se eletsang gore re tshwaragane le tiro le puso e se ka ya nna hela tsatsi le letsatsi goromente terata e kgaogile ga wa baakanya mme rona beng ba dithoto re le teng re sa ikemela ka dinao go tshwaraganela tiro le puso. Mephato kwa kgaolong ya bobirwa e akgoletswe tiro e nametsang e tsweletseng ka go e dira mme ebile go lemosega fa barui ba ba bapileng le melelwane ba tshwanela ke go tsaya malebela kwa kgaolong ya bobirwa go hema bogodu le gone go tshwaragana. Mamusisiska, BTV News, Mabulwe. Moparlamento wa kgaolo ya Ngami re Caterpillar Hikuama o tshepisitse banni ba Gumare gore o tla fetisetsa dikopo tsa bone tsa kokelo e kgolwane le sekolo se segolwane mo motseng wa bone kwa go ba maleba. Banni ba dirile dikopo tseo mo phuthegong ya kgotla e neng e tshwerwe ke moparlamente wa bone kwa Gumare Bosheng. Timisang ke latlhilwe le Tiny Tsukudu ka pego.
Mo phuthegong e ya kgotla banni ba ne ba lekodisa mo palamente wa bone fa ba tlhokana le kokelo e kgolwane ka motse wa bone o setse o godile. Mo go tse dingwe ba supile gape fa ba tlhokana le gore ditsela tsa motse wa bone di bankangwe ka seo se ka thusa go tsisa dikgwebo le ditlhabololo mo motseng wa bone. Wa le ka ka se patela go le ka ka se ya go le ka ka se papa tsamao ra go ba go ntele gore president ya ha o palelo tsaba go dibile tsa minister a tega project ra go le tse ya tsaba go le tsa minister wa se patela a tega na go itse councilor ba yo di ha sa tsona ba ta dami sai ba ta land free landfill ba tsari ta ke lo thapse to go mo go tsaya go go mo ba ta ka iso ate kwa a bo ga ba ka telo a mangwana a hisiyo gore ba ta ka ska go ga go go tsela e te a mo te mo tso mo ba ta ba twe hela ka ka mo tso go la ya na o tlhokana le di office o tlhokana le dikgwebo o tlhokana le dilo tse di ha ga ni go ba ka tse dumane gore bo ra dikgwebo ba te ka bwana fa a raba dingwe tsa dikopo tsa bone Rre Hukwama o tlhalositse fa ta fetisetsa molaetsa wa bone go ba ba maleba. Bogolo ke eng ka gore Gumareti headquarters ya rona ya Okavango district gongwe ga dirwa a sub district gone ko ka gore le one go approve gore Shakawa is going to be a sub district gongwe ga decentralize wa era gore dithuso tse dingwe le di-service di isiwe kwa memo a le go nna tsone tse di sia tshwanetse go nna ka gore se headquarters ke yone kgang e re tshwanetse gore re emele ka dinao re bue gore re se ka ra iphitlhela re tshwere dikago tse di sena ditirelo le leina la headquarters le le sena ditirelo. Le fa go ntse jalo o ne a tlhalosetsa morafe ka melao mengwe e akanyeditsweng go tsenngwa mo molaomotheong e tshwana le ditshwanelo tsa ditiro le tshwanelo ya manyalo a batho ba bong jo bo tshwanang. motho etso pere ga re di garela mme ke go bolela ka pego e nngwe go tswa ko metsweding ya dikgang tsa puso kwa Iran tse di bolelang fa sefofane sa tlhotomo se se neng se pegile tautona wa lefatshe la Iran Re Ibrahim Raisi le tona wa mafatshe a Sele Hossein Ami Rabdullahian le bagolwane ba puso ba babedi se phatlakane mosong ono tota banamodi ba ba setseng ba gorogile kwa lefelong la kotsi ba supa fa go sena sesupo sa botshelo ka jalo ba dimela fa bapagami botlhe go akaretsa tautona Raisi ba ka tswa ba tlhokafetse go bolalwa fa bapagami bao ba ne ba tswa tshimolodisong tota ba ne ba tswa tshimolodisong semmuso ya letamo kwa Azerbaijan ka taletso ya tautona wa lefatshe leo. Tiragalo eo e go bolalwang e bakilwe ke seemo sa loapi se sa iketlang tota go bolalwa e bakilwe ke seemo sa loapi se sa iketlang. Lekoko la banamodi le tsweletse ka go leka go goroga ko lefelong le kotsi eo e diragetseng teng ka dinao. mme re tshwara gone fo motho e tshomme go galo tsa sekgwadi a latela kgante jana nako e roba bobedi mme re go sabisa ka tsa metshameko. Motho madumedi kgang tsa metshameko le tumampatane tsone tsare matlhogonono botlhole ke ene mampudi wa kgaisano ya dibaesekele ya Road Cycling National Championships ya monongwaga morago ga go gapa maemo a ntlha mo lebelong la mang la 140 kilometers mo nakong ya 3 hours 32 minutes 29 seconds le le neng le tshegeditswe kwa Botswana Police College kwa Otse go mtsosefako wa latela ka pego. Lebelo le la sekgala sa 140 kilometers le semotse le masheta jaaka mongwe le mongwe wa bapagami a na le ka go itshetlela morago ga dikilometara tsa nthatse 20 bothole le bapagami ka ene ba sethopa sa Team Swift ba ithaola mo segopeng seo ba fapanela ketapele go tswa fela kwa motse wa Ntlhantle go feta Karanaka Moshopa ga mo go lekanyi go feta ba boela Otse ba ntse ba le sopo seo bothano bo ne bo kgabisana sethito go feta bothole a ithaola mo go bone mo sekgaleng sa bofelo go gapa bo
mampudi jwa monongwaga. Find out that there's no competition today because the only people were guys from my team, so we didn't have that much competition today. So like from the start we decided just to break away all of the team and then just work together towards the finish. Lobelo la baba botana la sekgala sa 90 kilometers le phangmotswe ke Rebone Khunofu mo nakong ya 2 hours and 25 minutes a latelwa ke Tlotlonare ka 2 hours and 48 minutes fa Letlole Sebonego a gapile maemo a boraro ka 2 hours and 58 minutes. Wa mentwa ya gae wa sethopa se John Moore Cycling ke mo fenywa letlhakore leo ka go bomme mo nakong ya 2 hours and 46 minutes a latelwa ke Nonofo Maswabi wa Jwaneng fa Lobopokono a bofeditse mogwa boraro. Go, it was okay, but then coming back it was very challenging because of the headwinds and the hills also. So yeah, overall it killed me, but I managed to finish. They really did give me the competition I was hoping for, and yeah, they really did kill me. In the end, I got first place, which I'm thankful for. And this race was very technical because of the climbs and the wind. It was very windy, and I could say I suffered a lot because I didn't prepare that much. O ntlametse Maswabi ke ene mampudi wa lobelo la sekgala sa 60 kilometers ka go borre morago go le gapa mo nakong ya 1 hour and 36 minutes. For 60 kilometers it was fun and good. The weather was quite cool and I enjoyed it. It was the first one of my fastest race. And it was a good one because I became the national champion. That's a really good achievement for me this year. Letlhakore leo la 60 kilometers ka go basetsane le fentswe ke Michelle Kalake fa ka go under 13 le gapilwe ke Kira ke Naope wa Tsela Riders. Khomotso Sefako, BTV Sport, Otse. Setlhopha sa Western Dynamites ke sone se se tla emelang kgaolo ya Nhabe kwa metshamekong ya makgaolakgang a DTCB go di tlang kwa Francistown. Se tla moraga gore setlhopha seo sa kwa Maung se fenye sa the Lords Sporting Club go tswa kwa Shakawe ka dinotse 5 go lefela mo motsamekong wa go tswa mang go tsena mang o gaisano ya Nhabe Regional Championships. Martha Kaisara le Atlasaone ke neilwe ba go rulaganyetse pego ya latela. Western Dynamites e gorogileng kwa makgaolakganyeng morago ga go gwarasanya etsa Green Stars ka nnotse di 21 go lefela kwa se ka makgaolakganyeng e thomile kwa pele ka dinotse 2 tsa ga dimpho se dirwa mo motsotsong wa 57 le wa 67 wa tikologo ya bobedi. Bengae ba tswelela ka go supa letsogwana le lefa go dingwana mo motsotsong wa 75 Patience Babinang a nosanno ya boraro. Lebogandi lilo a garela phenyo ka tsepedi mo motsotsong wa 72 le 75 go neela Western Dynamites phenyo ya 5 go lefela the Lords Sporting. Re team e lore e tshameka thata power play ke team e taboga. First half ke re le bongwana ke kare let's go there and observe them first. Re le ke go itshameka re le go re se more offensive le more defensive re batla gona re me ba tshutse eng. Tota mira le ka go continue jalo first half. Then second half ka go bua le bona nya that team has a team e bonako kwa mobolo. Let's try to be first man to the ball. Now let's throw our dice to them. I'm happy for Dynamax. They made it. They prepared. They won against us. We lost our game on the second half because of some few hiccups that came up. We'll go back to the drawing board and prepare for the next season so that we can compete. And the issue of injuries also affected our game. Re kopane mo mosongono re na le bahenyi ba dikgaolo tse tsotlhe go leka go bata mohenyi wa boammaruri wa ngwaga wa bolo ya bomme wa region e yang Nhabe. Re setse re na le ngwaga di le 2 di le 3 re ntse re tsamaisa bolo. Kana re leka gore nnele ngwana wa mosetsana tshona gore le ena a tshameke bolo go tsamelana le diphitlhelelo tsa lehatshe go lemogiwe gore bolo football ga se sport sa borre sa karetsa mongwe le mongwe. Kgaisano eo ya malatsi a mabedi e neng e rulagantswe ke Nhabe Regional Association ene ya akareditse dithopa tsa the Lords Sporting, Esa Green Stars le Western Dynamites. Martha Kaisara, BTV Sports,
maung. Setlhopha sa Township Rollers se notile sa Joining Galaxy ka nno go lefela mo motshamekong wa beke ya bo 22 wa ligi ya Botswana Premier. No ya ga Onkarabile Ratang e netefaditse fa setlhopha sa Popa se gapa dintlha tse 3 go fokotsa ketapele magareng ga setlhopha sa Galaxy le bone Township Rollers. Mo metshamekong e mengwe ya ligi eo ditlhopha tsa Security Systems le sa Sua Flamingos di palalane ka maleka a dinno tse 3 setlhopha ba fetsa tota ba palalane ka dinno tse 3 setlhopha fa sa VTM le sa Matebele le tsone dingangane ka maleka a lefela setlhopha. A re bone matlhasedi a metshameko wa Township Rollers le Joining Galaxy. Kingfisher Elias Mbati feta ka motho bola box la di 18 tlhatlhola ka morago Fortunate Tulari bona tlotlo deflection brilliant save para bone Viva Sikele wa romela Sikele a re bone lefty Ratana We tried our best and our best was good enough to give us maximum points. It was not easy, but the boys apply themselves. I give credit to them. They did a very good job. If you remember when we were saying to the goal scorer, Ratanang, we're always saying, we emphasize on that the moment you get the space, sometimes forget about defending. Attack the space behind you, or if there's a chance, aim the far post. I'm so happy for him. He did that and he gave us the only goal that gave us 3 points. We did everything right. We created. But there's just one mistake which led to a goal. We did not deal properly with the fullback, the left fullback. We allowed him to get closer to our box and he took a shot. He scored a beautiful goal, which I believe that we could have tracked him into that zone because we knew that him and Sekele will be getting closer into that zone. So we're supposed to track him, but unfortunately, it's part of the game. Setlhopha sa Police se weditse ligi ya borre kgaolo ya borwa ya Lukara Netball League se sa latlhegelwa morago go tsopetsa sa Presence ka 42-33 mo motshamekong wa bofelo wa tikologo ya bobedi. Maduo a tlhomamisa fa se fetsa se le kwa setlhoeng sa loko ka dintlha di le 14 go motsa sefako wa bega. Kotara ya ntlha e simolotse le masheta dithopa ka bobedi di dikanakano ga utwe di amogana ketapele fela Police ba gapa ka 97. The Jaguars ba tsholetsa lobelo la motshameko mo kotareng ya bobedi ba ya go ikhutsa ba eteletse pele ka 21-15. Le fa ba ne ba le ka fa tlase ga kgatelelo banna ba Presence ba seka ba ineela motlhofo ba neela Police phadisanong ya masheta go leka go boela mo motshamekong fela banna ba gagago la Thematlhare ba ikaga sešha ba boela mo motshamekong ba supa tshameko a maemo a go godimo ba e fenya ka 28-25. Kotara ya bofelo a boele masheta le go feta le dire pele ba loko Police ba dira go kgona go rata ka Presence e neng e setse supa le tsapa ba e fenya ka 42-33 go kwadisa phenyo ya bofera bobedi mo metshamekong e fera bobedi. Motshameko wa today tota no sa wela hela sente bontsi ja di-player tsa rona di na le dinjari ya no ne re le ka go tshamekisa hale re tla re ba ntsha gore ba kgone go prepare la game tse di latelang tsa top 8 yaanong all in all nkare ke lemogile gore our mid court kono e leng gore tshwanetse re go baakanya thata mo gone. That was an exciting game because like ne ile khanya gore Police ke team e thata so how tla go bona tla well prepared so isong that hela we've got 4 players ba ile gore ga rena bone o mo ga rena le bakela injury o mo ga rena because ona bana mahula matana ko Francistown o tholo ko Francistown o mo go tsa tiro o mo go tripping ka tsa tiro o mo ga tsoga ona le leso kwa lapeng ya no mme hela gone ene le monate because I think relevance in expected go bona margin o motona as compared to ka hentse tabi the teams dingwe ka teng so but our plan was to stick gore margin wa bone segolo ha ba re jelo ne less than 10 and mo gore be re ke tsenya thata go le go to gore hela re ile ra latlhegelwa ka the last quarter but the first 3 quarters ne re tla dira sentle hela so go latlha match ha re ntse le re tsa gona le that injury ya goal attack o mo hela so go bo go ka re go dropa tempo nyana rona mme hela ka one re bereka as a team we managed to gore
target ya rona re kgone gore re itlhele. mo motshameko o mongwe e le wa leki ya bomme Vipers e fapile Sesco mogateng wa Loco Prisons ka 37-28 go kwadisa phenyo ya bone ya paka eno. Kgomotso Sefako go TV Sport Mogoditshane. Motatso a re di be khutlo go defa tsa tapolo wapi di a latela ka jana le ka nako tsotlhe e ka nya rona. se re go tswa go apogile mo mosong go tla ikutletsa go le tsididi je se le ka sa borataro ko Francistown BOSUPA ko kgaolong ya Kgalagadi mafelo a mangwe gona go tla ikutletsa go le mololo wa magareng ga borwa ba bong mo dikgaolong tsa borwa botlhaba kgatleng kweneng go eng go le somele boraro ko kgaolong ya Ngabe mo tshokologong gone go tla ikutletsa go le bothithelo ha tselelo tle ka bophara re tla gatisa magareng ga 20 le borataro ko Veda Gaborone le ko Oliphant's go eng go 30 ko Suapan mo toropong tsa Sadek sotsele go thibile ka bontlhabong ko Cape Town ga mmogo le ko Manzini ka seleka sa mogota wa 22 ko Cape Town go tswa go apogile ko Appleton, Port Elizabeth, Johannesburg le Maseru ka seleka sa mogota wa 22 ko Johannesburg go thibile ka bontlhabong ko Lusaka, Harare, Beira le Antananarivo ka seleka sa mogota wa 27 ko Beira 21 ko Antananarivo ko Windhoek gona sotsele go tswa go apogile go tswa go thibile ka bontlhabong ko Dar es Salaam, Blantyre, Kinshasa le Luanda ka seleka sa mogota wa 32 ko Dar es Salaam 36 ko Kinshasa. This program is brought to you